Tiga sebab kenapa market kripto akan parabolik macam ni, seperti buran-buran yang lepas. Dan kita masih lagi kat sini. Dengar video ni sampai habis. The next destination kita adalah $120,000 untuk Bitcoin. Dan juga alternate coin semua akan break naik tinggi lah. Sebab yang pertama adalah liquidity. So kalau korang lihat, duit dalam market sangat-sangat banyak. Liquidity memang sangat-sangat banyak. Money supply dekat China jauh-jauh lebih banyak. Dekat US dia tak adalah banyak sangat. Tapi dia orang buat quantitative easing dengan cara stealth. Alright, iaitu kalau lihat SOMA, dia jual balik bond dekat luar negara untuk foreign punya ni lah. Foreign yang untuk beli bond daripada US. So basically memang dia orang tengah print duit guys. Baik. Bukti dia korang lihat emas lah. Emas punya kenaikan memang banyak guys. Emas jatuh 10% saja. Separuh, tak hitung 10% lah. Kalau emas jatuh 5%, market cap tu pergi kat Bitcoin, senang-senang Bitcoin boleh capai $150,000 guys. Begitu besarnya market money flow. Itu pun jatuh 5%. Alright. Itu kalau dia pergi kat Bitcoin lah. Tapi kalau jatuh banyak, dia ambil sebahagian sikit. Bitcoin bagi mungkin dalam 5%, 20%, 30% pun still boleh jadi banyak. So memang duit liquidity memang banyak dalam market. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, hujung bulan ni cikgu ada webinar Crypto Starter. Siapa yang first timer masih lagi baru nak mula belajar crypto, korang boleh klik link kat bio dan join webinar Crypto Starter. Alright, next. Supply Bitcoin sekarang begitu sikit guys. So kalau korang lihat corporation alright, corporation, jumlah pembelian corporation dan nisbah juga dengan supply Bitcoin. So basically supply Bitcoin satu dan nisbah orang yang beli, demand daripada corporation 3 guys. So sekarang ni kalau korang lihat, memang supply Bitcoin dalam exchange semakin lama semakin drop dengan laju guys. Dan benda ini akan berlaku supply shock. Bila supply shock, memang market akan parabolik guys. Sebab apa? Sebab pembelian Bitcoin sekarang 3 kali ganda lebih banyak daripada supply. Itu yang akan jadi parabolik. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga guys, macam biasa guys, di segi sentimen, panik, tarif apa semua dah start cool down, dah start slow talk balik. Alright, dan korang lihat macam mana US pergi dekat Arab Saudi, pergi dekat Qatar kan. Memang dapat investment lagi banyak guys. Alright, 600 bilion dekat Qatar dalam 1.2 trilion. Gila guys, siap bagi jet lagi untuk gantikan Air Force One. Memang orang kata apa? Arab Saudi kata, Donald Trump, you are the true leader. Alright, so kalau korang basically, kalau korang lihat kat sini, memang kata apa, sentimen yang panik-panik tu macam dah start reda, dah start kurang. Dan sekarang ni nampak market dah nampak lebih menarik. Dan benda investment deal ni, BlackRock pun datang sekali guys untuk get investment deal dengan Arab Saudi. Berapa ratus bilion senjata yang diorang nak beli daripada US guys. Okay guys, dah tu katakan saya guys. Dan korang rasa adakah Bitcoin akan parabolik ataupun tak guys? Sila komen guys.